Muthembi wa Holy Family Parish ya Kabati kaunti ya Kitui Father Julius Muthamba ni wakulia serikali ukone muungu uthosia wa nzovi mbatane aiweta nzovi ni yithitwe iyo thothe ya sipo cia uwa ni misiene na muno mitwanoni ainene uthaithini kanisa ni wa St Joseph's the Waka me kuyo micha Kitui West Father Muthamba ingi ni wenda enendi matumani mugo na kutoa isia unenania kabindani kala mekumbelwa ni ithoko cia kimusi. Mwandiki twa mauvo kuma kaunti ya Kitui Onesmus Chalo novikie Kitui West na tumbanisia Elevot. Muthembi Julius Muthamba ni wakule serikali kukona muhungu uthosi wa mboke mbatane vyu kwa kila wetakana ukini wothothete vanene kuongeleka kwa kawa kimiva ikati wa NND kindu kila kitumitwa muma NND mowana tenda kwa asia andu malika kanisani na matunandu na mutano tukolanga mabina ala mekuo na mona ma domestic violence kuyo tunavika ni onzini wa kanisa yitu twavika mwitu umwe utaona wewe ni muume onzini wa mutano na maundwano mauka nundu wa kwithiwa andu mate ndini wa kanisa na mateo ya bamwe na indi kutumia ndawa cia kulevya na kutumia maundu kunywa muno na niyo tukulia ona indi atongo imaiti na muno serikali isi siwithi no andu betu mena nangwa nundu wa uki nundu wa mekuka nundu wa samuno si umilia na zikwete wasio nzini wa misi. Enene kanisa ni wa St Joseph's Waka kwa mekuo mecha kitu icho dhiloni wasua Muthamba ni wenda enende kuikala na muwonela kuomela mathina maitu meanzila siailieta kutungea muwo utena kuete ngusa nisio siya kemesi. Pano asiaima yesiana nesa nikenda mamonye nzila sio lungalu nundu wa kweleta yu ni binda ya kumweza mtiani na asiaima yeto sapoti siana ndini wa misioni ndini wa mekano nikenda mboya sianzie musi na withio ona kupita kwa ndini wa mtiani mekwata support isu kuma misini kwa natuma ndia andu monzema manzenzia ya kwete mugo kati wanzia itu na kutia nzia cia malikangano na mono kwete ngwatno katika misini na katika sasa na wiyovo wakuli na mwatongo mama kanisa kutongwa ese kwa kithito cha kumete enende bakubi na nyumba sio thaithi wala wetakana kanisa wino kumwa kwa lila mekalile na miungamo imwe ya enende kwa misini na mwamwika mekulika vindani kana makuvikiana kwenda kutwana muno kusise misingi ya kanisa no kana kuola kaola withito wikusi wa metwanoni ulialangi me para mambolika katiwa mutwana muthu mose vikirina rino ameyumbane kana wisithithia mathenge ya kanisani nundu kute ngaine mundu maingi maikuthia mendene Elevot Blingo Movo Mutongo TV Neta Onesmus Chalo.